I pozdrav svima ljudi, ujebate, seri brate. Ljudi, danas radimo, znači, došli smo do 50 lajkova, znači radimo drugi deo uklete kuće, to jest ukletog uklete škola, ali sad gledamo ukleto dvorište gdje je škola. Tako da svi lupite like, subscribe i krećemo video. Ljudi, evo smo, ulazimo u dvorište, kao što vidite. Ne vidi se toliko dobro na masku, to jest na masku, lol, brate, ujebote. Ne vidi se ovo toliko dobro. Vidi ovdje se čuje nešto. Vidite ovo kao neko školsko. Vidite vi ovaj glas, ljudi. Šta je to, ljudi? Ljudi! Jebate moga. Stari, brate. Stari, brate. Ste vidjeli vi ovo? Dobro, naježio sam se, znači 300, brate. 300 sam se naježio. Ne mogu da verujem. Ulazimo ponovo tu. Ja se nadam da on nije tu sada. Možda jeste, vredno. Da uđi, brate. Nema da se idemo. Možda vidimo ljudi šta je to stvarno. Tjesnije, brate. Znači ljudi, bez prnje ljudi sad. Ovo se nalazi ovdje u dvorištu, brate. Ja ne znam zašto, to je neki ukliti demon buraz. Ne znam kako on došao tu, brate, ili šta se radi. Ha! Čujete? Čujete neki glas, brate. Ljudi, možda ovdje negdje. Možda ovdje negdje, ljudi. Čujete ljudi ovo? Gdje? Evo ga, vidite ljudi, ljudi za kanal, a mi ljudi sa videom, polaz na klubu. Znači, polaz.